voin hi January nili kumsang ni somni pali ni nga ni ani a thlir tu te in zawain chibaile vek ule Moreh in ka na Manipura zone ha thlak le meitei hoin kara boina kalzel chu hun engamo chen are wang nuwa kumsang ni somni pathum December ni somthuma tangkhan aron nung thar le ta a Manipur le Myanmar in sumdo na mun Moreh a zonin nilichung in beito in meitei pathum anthia mi panga hliam bokin BSF pathumin hliam an tuar bok ane December ni somthuma tangin silai puak tan ma se Inbeihna lian tham athleng nga lawa sipaile meitei ho che dana engthil emotak chu antinhai ni in alang thunga ti chuan an lorin lok ange in atuk December ni somthum pakhata tangkhan meitei ho choron chi tak takin Inbeihna Turu zet athleng zuita ane tun naya Moreh chevela Inbeihna tharlam chuak le a an Inbeihna sat ber ni chu keini lama kumthar roi che ni January ni ni jing khani in he Inbeihna hian meitei pathum thi in midang pariatin hliam tuara liam tuar zinga panga hi Manipur Police Commando ni in abak pathum hi BSF an ne thung nunna chan anom thu hi Manipur sarkar thunei tu tele an media te chuan zep tatin antar lang du lawani thuthar chen khata he Inbeihna hian zone ha thlak volunteer pani te kalhum ni in mi pakwa ka liam an ni bok nia tarlan ani a thuchiang ero a omlawa afin fiana mu tor omlo boka meitei silai king chanchauten an mi le sa te ti lom nan thudik lo an vordar ani arin om kumsang ni somni pali January ni ni zingdar sarivel khan Moreh ward number 8 le ward number 9 in Rina New Moreh he Inbeihna hi athlenga silai ba ka bom an chelek na salhe bok ani New Moreh ba ka Moreh khopui thanglam Moreh hospital bula po Inbeihna thlengin voini lai bom apua ka mipui anral khelna satba ka aral muang lo zwal hi a he Inbeihna thlengwang hian ven himna khau taka kalpui ni in ven himna thoktu te chu inral ring tora shiat ti ran ni a Inbeihna dang thleng thut theireng ni in chinchang shedeu chu Inbeihna dang thleng thut theireng ni in chinchang shedeu te chuan an soye Moreh hi India le Burma in sumdon ton na khopui ni in nikum mei tha a Manipur meitei te le zone ha thlak in kara boina chua khan an boi ve ngala zone ha thlak te khopui poimo Myanmar kaltlanga chak khai an lak lu na ni wangin apoimo hle a Imphal phai zola zone ha thlak ten meitei kut an torna sat ema wangin athung rul nan Moreh tang hian meitei te chu insa seng vek turati an ni a tamtak in son chuak ma se Manipur State Police Special Unit Manipur Police Commando anti tero anin son chuak ve du lawa Union Home Minister Amit Saan Manipur tlo tum khan tang mi te chuan he hmuna tanga meitei police son chuak tur hian an lo nge na Amit Sa po hian arang theang bera anin son chuak tur thu soima se tun thleng hian engemaw zat an la om ta fawa tamtak ero an ni lo chung Manipur Police Commando Moreh lo om to sa te chuan an mani ngot chuan an chevela zone na thlak volunteer an mi le sa tile an khoveng him tura om te chu an ngam lawa an Chief Minister Biren Singh Hawin Finrol an chhuata ani kongpui tanga lu ngam ani lo wangin arukin helicopterin Moreh hian an mi le sa te an thiar luta Achen chu Police Commando ni ma se achenero arambai tengol mi le sa police anga in thuam te anni anma ni mai chuan aram nei tu ram chin shezok le akoto patang zone ha thlak volunteer te an ngam lo wangin thiam takin he khwa om Central Armed Force te chu thurwal puya an soma an min tangei boka sarkar lai pui sipai te kutin rule kwa an zendon ta ani Arambai Tengol Police uniform in Thuamle Manipur Police Commando Moreh Police Manipur Rifles le IRB te hian chawang phai le kanan venga helpol an omanga soin BSF za somkwa panhi battalion te chu dapchua pui turin an soma BSF te hian lo ove main ahu hovin an che chuaka anzinga sarkar lai puin tlang mi le phai mi te kara tlazepa anin beitur veng tuatana ada
BSF te antel taxi awangin Manipur Police Commando te chu andu angin an sapatala andu du manin andu du an reka he hingai theilovin zone ha thak volunteer te chuan an khwale an mi le sa te humhim nan lo theilovin silai an met puak ta ani chutia an hanin beita ka chuan maniram le nam channa tura luchumban chumhuam aram chin shia zone ha thak volunteer te chan chu a thata hle a meitei silai keng pathum chu nungchang moi zirtirin an kaplum thuaya panga an kaphliam boka anbula BSF sipai pathumin silai muleng wak an tong tabok ani meitei ho hian an chan a chawwangin an ngam lawate hi volunteer ngot ni in an shelawa thuthar thedar tu te ma a kuki helpol KNA UKLF le KNAB ten min be ronani ti in an zual kawa wantlang ma a thiam chan tumin an tlang au zuita ani he Inbeihna hian zona thlak volunteer te hian bob an mang nia soini in thopo athokna thokhat ni in alang he inka na hliam tuar te hi Moreh Assam Rifle Hospital a first aid pack an ni a anzinga ana zual Manipur Police Commando palile BSF Head Constable te chu enkol na thazok dong turin January ni ni chun khan Rims Hospital Imphal helicopterin phurthak anni BSF sipai hliam tuar mi pahni ero an hliamanat lo wangin damdoina tringin chhuatiran ni thunga atira Imphal an panpuite ba ka hian meitei commando pakhat chu adin mun athat lo wangin tlailama thlo theina in Rims damdoina enkol turin phurthak zui anile tabok January ni ni a Inbeihna hian a oreya tokthruan eima tanga Inbeichan kha chonudan hia silaela puak ringa ama zana an Inbeihna nena khaikhin chuan nepte ni in an soye meitei lam hian finrol chhuain hliam phurtur helicopter mangin Manipur Commando an phurluta hei hi zona thlak volunteer tin lo sheru in Moreh khobula thlona tumhun ke location point a helicopter tumtur chu tumhlei theilovin an lo kap ani Manipur sarkar hian verther chhuain khoshang shanga helicopterin an commando te da tumin alo beito a amai ro chu zona thlak ten an thiltum thalo takhisia in thlona tumhun te chu thlona tum theilo nan ti hnokin mun then khata phei chuan thingle maute an phun ba ka mipui an pungkhom hiala Moreh airo Central Force te mamo choklu ruala Manipur Commando an ze tel thina wangin engamo zat an lo lut man ta thawani meitei silai keng pol member hliam tuarte hi kumsom thum pani atanga kumsomli pasari in kara upa ni hlomin an hnuklat lai an kutle ke ba ka an nungzanga ka fute an ni a Manipur meitei chanchin bu te chuan khabei soi commando unit ami te ni in an tarlang BSF Head Constable hliam tuar hi kumsomli pariatmi Ranvindar ni in Rajasthana khopakhat vrada khomi ani a oma ka phoni wangin adin huna thalu tuklo nia soi oma liam zongzong te hi Rims Hospital Imphal enkol anni Manipur Police le sarkarin hetiang Inbeihni khwa a thile hliama tarlana hian sarkar chorlai Police le Central Force te chau achiar tel thina wangin liam zathi hei a hian an tamjok fe mai theiani Moreh Inbeihna kuki helpol sang KNAB KNL UKLF te antel anga sarkar tanga chuak ninge yangai chanchin thara langchu Tengnopal District Village Volunteer Eastern Zone te chuan dotani thu chhuwa siamin antar langa tonchuma Inbeihna na satak achwale chanchu meitei silai keng pole arambai tengol police commando anga inthuamten chawang phai Moreh Ward number 7 a zone ha thlak te chen in halan tumwang ni in antar lang meitei police commando meitei helpole arambai tengol tangrual ten Moreh a hian be pui chhuain chawang phaya kalin zona thlak civil mi pahni anmana chawang phaya chen na inte chu halan tumzuya wangin zona thlak volunteer te chuan an ka veta a meitei tangrual te hi achan chezoka tangin anzinga pathum chu ka hluman ni a an chana chauta ka wangin anung tol zoka an tangle tange nge ani an thu chua an tarlan zel danin kumsang ni somni pathum me ni thuma boina achwa ma a Moreh dorkai na thokle bazara satal thin te thlengin Manipur Commando anga chein zona thlak te beiturin an che chuak foti chu wantlang hriat ani a hengmi te hi meitei lam hian manroa an mang thin ni nalang
tun chuma an Inbeihna helpol an telanga soichu Manipur zone ha thlak te pu chia tumna mai ani thole meitei enkol media le national media thenkhat abik takin zone ha thlak te doran tu notice live te chu lai taka thilni na dik tak puangza thin turin an phuta Technopal District Village Volunteer chuan Moreh khopui tanga meitei sipai tangrual te chua anni hmalo chuan anbe chun zom dona midang puina tello poin Manipur State Sarkar chomhlom heng helpol te hi anma chon zel don ti antar lang ani Moreh a zone ha thlak te chunga hleilin na chungchanga hian Zoro tia shiatlar Zor Unification Organization chuan nimin January ni thum khan thu chua an siama an thu chua hitar lang taila kumsang ni somni pathum December ni som thuma tanga kumsang ni somni pali January ni chung khan zofa nam omna Moreh le ache vela Manipur Police Commando le athurwal pui meite helthanem takkalin mi pui poi soilo an kapa Manipur Police Commando le athurwal pui meite hel ho hi Technopal District Village Volunteer ten an lo ka plate ve ani Zoro chuan Manipur Police Commando te che dan hi thaloti in adem hle a Manipur Police Commando te hian meite helpor sang sang tho puin zofa te min noi chimi hi antuma zofa te hi noi chimi thei kan ni lo ti hi Manipur Sarkar hian lo ria se kan du ani Zoro chuan Manipur a omme kan unau te chu lo thlaphang lo turin kan ngen chewa intan kan ding zel don ani Manipur twal chung boina wangin har satnan na satak athleng to a ala thleng le mek zela heti laya India Sarkar ngoi reng hi kan dem hle a zofa te hi India Sarkar hian akhwale tuya min ngai talowem ni ti hi kan zo na ni India Sarkar po Manipur twal chung boina awanga har satna thleng hi chingfel thwai turin kan ngen ngalani ti in Zoro General Headquarters Aizola General Secretary L Ramdin Liana ren thlaimingin thu chua an siamani zone ha thlak le meitei te inkara boina chuaka aninka mek lai hian meitei le meitei inkara po boina chuakin an boruak atang hle a an hoina lama pianga boina chuma jing ani ber kumthar zan January ni khat zandar sarivel khan Thobal District chung Lilongs Chingjawa meitei le meitei inkara boina chuakin mi pali in nunna an chana mi som pariat an hliam bok he boina chuakal zela hian twal chung mi puilung oilo ten poi khoitu sipai thuama in thuam te lir thei gypsy pali an hal saka henglai chevel boruak hi atang thale a chinchang shedeu te soidanin meitei pangal anti meitea po muslim sa kho beitu te khwa lilong chingjaw khwa a sumdong hausa MD Hasana chu meitei silai keng pol pakhat chuan an nena cheng veibel chikhat chung lu turin anti a atam tham ema wangin hetiang za za chun lu tur nei lo thoina changa tichuan meitei silai keng pol te hian hun bituk siam sakin an hun tiam chunga apek theilo wangin an khwa lilong chingjawa hian silai keng mi somni atanga somni panga inkar borvelin an kalchila anin kota tangin pona chuak turin anti a achwa du lo wangin achung te chu pona tangin an vauzuya achung te manrua manga an vo nuwa po achwa du chuan lo wangin in chunga lu chilin anin nial buaya silai an met puak zuita ani in chunga om pakha chun na taka ka liam ni in silai ria liama nomta ka chuan hasana chung te chuan tranpui tu an awa chutia an khopa silai nen lu chila in chunga mi pakhat ka liamani ta hial chu khomi puite an thinrim ta hle a an ral thuam le manro nei ang te kengin an tlan khoma mi puitam tak an khopa thawang ho tora pung khoman mu vele heng meite silai keng pol ti hian mi puilam hoin silai an kapa mi pui thinrim hian lungle an manro nei angin an beileta mi pui thinrim so sang na satak te chu an ngam don lo ni ti in ama lokaral thuam keng lo laka in lapa te khan an lir theken te po chu ngam to lovin silai met puak chungin bakleng in an tan cheta ani lilong chingjawa meite silai keng silai me puawang hian mi puipoi soilo mi pali in nunna an chana mi som paria zet ka liaman ni boka anjinga mi som te hi an hliam na hle a pakhat phei chuan akut achan nge a an din mun ader thon ema wangin raj medicity en kolturin phurlu an ni hialani
mi poi thin rim lung oi lo chuan an khoron run tu te lir thei tlan san chu halan tuma lir thei chunga hian bom le ral thuam lo om nual ti mu chu ani zui bok ti chuan mi swal ho lir thei ken gypsy pali chu hal ni in bom le silai mu an lo phur tam bok nen akang thom ana hle a he boina chuak wang hian Phaizawl district zongzonga curfew puan ani ta ani hetianga meite silai kengten mi om thalhe hle lai laka sum tam tak phuta khwami pali ka phluma mi som pariat lai an ka hliam wang hian meite Pangal Civil Society Organization sang an lung oi lo hle a boina chuana khwali long chingjawa joint meeting nein until phut te alotlin ma lo chuan JNIMS mithida na huna ommek te ruang po lak lo an titluta ani meite lam chuan MD Hussein hian rui hlowa zor wangin silai keng pol te hian a in dap an tum ni in an soya sum an phut lo ni in an soibok amai ro chu Manipur lama kan biak po te chuan hasana hi sumdong hosa ni in rui hlo zor le tol lama ain nam noi lawa alaka tang hian heng silai keng pol te hian cheng vai bel che khat an phut ni in an soi thung ani meite Pangal pol sang ayo in mukhom te chuan remna le muana du mi an ni awangin silai keng pol an nei lo thuan soya an din huna him tak lo ema wangin Manipur sarkar chu an ma ni veng him tu tur meite Pangal Protection Force MPPF dina poi khoi tu te darkar somli paria chunga man chuaka danang taka an chunga ro rela ni theinan National Investigation Agency kuta an thu boi hlan turin na takin an nor ani hetianga boina achwa tanga rei vaklawa meite helpol pakhat Revolutionary People's Front RPF te chuan nun na chan ta te le hliam tuarte an tor pui thole anti ani thutar langin anin soi thiamna thu chua siamin an tar langa chuta chuan MD Hassan hi ruihlova sumdong angin an tar lang ani RPF Assistant Secretary Bangkema minga thu chua an siama hian lilong chingjaw khosumdong MD Hassan hi ruihlova sumdong ni in RPF Special Task Force anti te chuan January ni khat zandariat vela mantumin an lo chila ton ma tangin ruihlo zwar to lo turin an lo vo khan to ni in an soye aina lu khunga an man vele an committee rang takapung khomin aman to Star Force deral thuam ken chu chu sakan tuma chutiang ani taka chuan mi pui no dar nan vanlam hoin silai an mit puak phota amai ro chu mi puyan kalkian du silo wangin du thlan tur danga talawa an mi man Hasan hi chwa in an sahimnan an tlan cheta ani hetia an tlan chia hi mi pui zinga then kha chuan silai an kap zuya anin ven nan kapletin hun him lama an tlan che zuita ani anei to RPF te ber an tlan chia ta ka chuan mi pui te chuan an motor ron ken te chu an hala motora hian silai mu tam tak baka 40mm granites le 60mm mortar mu te omwangin apuak tawak ni in an soye RPF te chuan an thu chua hian kumsang kha zakwa somriat pani August ni somni pani dai to khan he khwa hian an mi le sa te soisak an lo ni to a thilawa ruangin an chuak rama mi puite be an do lo wangin engtin ma an te zui talawa hetiang thil a thlen non to lo nan tun chuma hian RPF te chuan anin venan silai an lekta chawni in thiam thu an soi ani RPF ten thiam thu an soi zel na a Manipur State Sarkarin ruihlo do be puya thak nakal zel chuan omzia nei tlem emema sumdong lian michal lang politician le sipai ho tulu te anin rol wangin dananga malak po harsa a heiwang tak hian helpol anin rola khotakin ma anlak angaya chuwanga in rol ta chuni in anin soye ti chuan kumsang kha zakwa somkwa paria July ni sari khan ruihlo do konga malatu tor big Star Force dinin chumi ti chuan MD Hasana po hi an bitum ta ti soin Manipura boy nuwa ruilhova sumdona chu Manipura tanga Mizorama in son tadai anga soi chu adik lauti an soya Manipura hian ruilhova sumdona lian tak kalpui ni in engtik lai point mu tur le man tur om reng ni in antar lang bok ani an thu chua en khian a omang viau na in ral thuam po nei lo li long chingjaw mi pui ti khian engwanga silai keng rual be ngam tanget ti in zo taila an thinrim top khok ani kan tinge yang engwanga thinrim te nge an ni kan ti chuan king helpol te khian diklo taka achung an chunga ti in silai le thi na po lau lo tur khophialin an ti thinrim ti na ni mai
Meitei Bangal hiam tuarte hi Manipur Chief Minister Biren Singh chuan damdoina to in atok zozai to hetianga atlak taka chet na hi kan inlia mai lawang sarkar chuan hetianga chet na ti top tur hian ati the zongjong ati don ani ti in avo pung ati na ve hle a atak ramai ro engma ti le chuang don lo ti alang chiang reng mai Manipur buai na hian eng chen tak o ang mo khati zong kha tun chumata na kan han ti chwale thei choni